Pozdrav svima ljudi, Johnny Motherfucker ovdje. Dobrodošli u moj novi klip. Ovako, u ovom klipu ću vam pokazati kako da proverite da li vaš računar može da pokrene neku igru. Pa da počnemo. Ulazimo u Google Chrome. Idemo, kucamo na primjer Far Cry 3. Ajde. System Requirements. Tu ulazimo i ulazimo ovdje. Far Cry 3 System Requirements. Can I run Far Cry 3? Dobro. I vidite sad ovako. Znači on vam otvorio šta traži igrica za minimum, koju konfiguraciju i tako to, ali mi idemo ovdje. Can I run it? Dobro, evo, sad ga on skida, znači 3,9 megabajta je ovaj program, čekamo da ga skine. Evo, završio je skidanje, ulazim u program, run, i evo sad vam pregledava vaš računar, pamti konfiguracije vašeg računara i ovo je potrebno samo jednom da instalirate i posle bilo koju igru, znači samo kucate naziv, System Requirements i on vam sam izbaci da li može da pokrene vaš računar to ili ne. Evo vidite, moj na primjer Far Cry 3 može da pokrene na minimum, ali recommended ne može, znači na maksimum ne može, ali može na minimum. To je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, like, share i subscribe. Hvala što ste odgledali, pozdrav!